بله بینرین عزیز دیسا د برنامه سرنامه د بشادویم ده ام لپیشبری ونه ام به کلامه که چوبون ناو بره ام دخوازن سروی کلامه چند گالگاله ده که جبده بسینن از بروینا زی حقی دیسا بدون کلام کن بریا کلامه ام جهوستای کلامه بحث بکن عبدالی زین که دناو کرده دا پر دیزانین حقیقتا دنگبیجه که ناودار بیه یکمه نه یکمه لی هرچی ایک و جیانا و اشتراف کرده و تیزانین یکمه یعنی یوصل دنگبیجی دناو کرده دا بریا ملادی بریا اسلامی جه بیه حقیقتك انسانیه یعنی ملتك خوندنا و پرتنه درد کلی خوب کلاما گوتنه یعنی هر دمالی خود دایکه مخوش جارزانه دنگبیجی اشتکه وسا همه تدی بویرک هات سری و دست بکر و گوت یعنی کرده درد کلی خو ایش و علمی خود تب کلاما آنی نزمان عبدالی زینی که دنگبیجی سرملی ممد پاشا بی سرملی ممد پاشا و تارخان بگی قلن یجی هف چاقی هفن يعني مسألة دناف تارخان بگو يعني إلى شيكاكا وحيدران دا ناوان وشاه عجم دا شر درد كبه دسري دا تارخان بگ بسرد كبه يجا باشك وشاه عجم دنهره هزاوي ناگه تارخان بگه جلالیا عشیره جلالیا در خط پیش بری و تارخان بگ تیک تیچه باشه شر مسئله که مگو سیاسی نه یعنی کوچر بونه ناب عثمانی و صفویان او ده شاه عجم ده چونه و هاتنه پرسکریک درکت نشر کرنه تا پشتی او بیه سروی بویر عبدال زینی که اف کریه کلام جاد کلامی دا تشتی هریل خوش آمده تیشه به تشتی گلا تیک دبه شر خوب خطیه دبه منی شاه عجم تيك ببرا من مغلوب بكرة لأف جلالي دركتن بيشيا ما خوينا ما وانيك وان ام باش ناس تكرن ما او باش ناس تكر وان زعفه ما تزانبو ام تيكشو عبد الله زين كلام ما بكرتي بحسابه بو يريد كده ارشيف عثماني انداجي لسر تارخان بگه قلنيه چند بلگه هبون مثلا یک شرکی دنابوی و حسین بگه تاکوری دادرد که شخو دوی شری داده کشتنی او جی شری خوب خطیه شخو سعید نرسید بیا حیدران للار لا حسنان للار بول قوقایه ترلردی او جی دبیجن بین تاریخ خطیه کشتن امان ها امان دقت بگرند به و ایلا و ایریشه بینه سروه يعني مثلا هم بيع صال 1800 تشكيه يعني تام شخو تاريخ كبشنين اللي 1800 خدا جورازی به منابع يعني افتاريها بري كود استكا بيجي دما افش بري دا افتشت هم يكو نكر من بقومكي هم قومي وان لقارشي وان درخن وان مغلوب بك سردان الشيخ سعيد تدي مثلا تركيا دبي Baltanın sapı eğer ormandan olmasaydı yani evji kurmancı bir şekilde de tarihi beredacı bu bertaraf bıkın kavmeki kurmancı dedi derxisine bervana o bir şekilde bertaraf kır. Yani berxuda او دانه کشتن برای var mı? Bir şeri de naat yakıştın. Başka şeri yani yani kavm millet gel az bir şekilde. ولی خودش راضی به ام بکره سر هلبسته بری ونا شخوا سر دوست ما خبر داو بری سر ونا ما گوتو بهترجی خبر دا تدم بناقه جان میجو دوست گوتو و ایجاد به تج من دوری دل من جمن دور من همو هوس دنیای جمن دور من بجان دلبر کل هر دو عالم جغيني دلبرام هر تشت جمن دور من كلامك يعني ديساجي بشكل كي خوش تعريف كريه يعني تشتي من هوا توي اگر تش مدور بي هر تشتي مش مدوره استون دابكم يعني يعني مرو خدا و داكر تدور في شو تدور في دل جي دوره يعني دل دوره چوا دوره دل ندوره اما والا يعني يعني او دل تشتي قو دل حبان دبه قو او حباندي قو جيمتي وك عاشق دل عاشقه معشوقي خو حس قو معشوق دور به دل جبر ونا مروجي دور دبه يعني دل من والا يا تشتي تنيه تشتكي كم تتميم بك تنيه وي قصدك و تكيفا من شاهيه من تنيه
خوشيا من تنية يعني أزيب دنيا شاببم أزيب أولاد شاببم أزيب مالي شاببم وانا تفانينه يعني وانا تجناك ويدري نه هم بری وین يعني ويا تجناك يعني ويدري والد منه اگر كو تجاكري ويا ايرو الدنيا دا پر انسانه كو الدنيا لبر بيوان ريتينه يعني چه نعمت الدنيا هنن چه زنگيني هي لبر بيوان ريتينه اما حضور تنيه خوشي تنيه بلكي هنكي عبرت ورجينا اما هنكي انسان هن جمال خون كارن بخون يعني خوي تعالى ايشكي مسلتي سروان دكان كارن بخون يعني هي نكارن بخون يعني خوشيتنا راحتيتنا تشكي كوبي شاب بتنيه يعني gerçekten insanı خو داوا معنويات بالدنيا يعني تشكي الدنيا كمر بشاب بتنه تشكي دوي قيمته دتنه الدنيا ده يعني تيب اولاد خو شاب راسته النعمه الدنيا ده كرب عالم دايه اولاد وماله اوجب معنوياتي تبيش هذا يعني اولاد داهي دفع فتنة يعني امتحان الدنيا دفع فتنة اشترى مال دفع فتنة اشترى يعني اولاد تمازندكي دفع بلا سريتين اما وقتكو ديسا بمعنوياتي تجهيز بكي ويشاغي تيجوي نيمة تجي لذتي ببيني يعني حقا اولاد نيمته اما وقت معنويات هذا او اولاد تبقينا خدا ويشاغي لذت تجيد بيني اما كنت انا مال الدنيا يجي وقتكو انسانك معنوياته خود تجاكر مال الدنيا يكي فقير ببينه ست كاغد كي بدا دستا حضورك عجيب قلبي دا تشيد به راحت به يعني معنوياتك معنوياته تيرد به وقتكو انسان نوساوه يعني شخونا ده وقتكو بدا جي سانكي جانبي دركت يعني فان تشتا نشاني مددن حقيقة وقتكو يعني عاشق جدوري معشوقي خوبه تشكي كي لذت ببينه تنه يعني sürekli ازدراب داي اويا قصدك خود جرازي پر خوشكشي كجوتتون تشخوز مره بيجي يعني تشتكي كم زياده اللي يمكن فرتونه بي يعني تج من دور بي قيمتها حياه تجبو متنه يعني تج من دور بي حرتش من دور هرتش لبامن لنيك من الرخ من قدر قيمته واشتدقر از ها فهمت شخوا جاليكي بيجي مثلا وقت قلتي حسكرنا پیغمبر عشق پیغمبر به حسكرن عشق خدا و گریدایه يعني يكي گوش خدا حزبك خوش پیغمبر جي حزبك شو يكي گوش پیغمبر حزبك خوش خدا جي كل قولي اسلامي يعني بقاعدك يعني هرتشت وسيلة حتى كتاب جي وسيلة جبو معرفة الله ومحبة الله الرياء معرفة الله ومحبة الله هذا ناخو كنت بتني بسرقو مثلا پیغمبر اجي بحبيني ابد بالشرك يعني اب وسيلة يعني مثل حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي دنا بين انسان وپیغمبر ده وسيلة خدا و انسان ده وسيلة خدا تعالى بمدايا ناس كرن جبوك خدا تعالى پیغمبر حس كريه و ديني بمدايا ناس كرن ام جي پیغمبر حس كرن قيمة جورتي نوك جهو و فلاهان يعني كو ام بيجي مثلا وان پیغمبر خوش خدا را كرنا شريك جبر وينا مسته برگو هر تشت امر خدا ده يعني با عرض عظمان دنیا گردون هر سازمان هر تشت ده امر خدا ده حتى درجه که وجود انسان بلا مرو گودار نکل خدا گودارد که يعني اوجد امر خدا ده ولود بدر زمان دبي شريعته كوني وفطري دبي بله دبي شريعته فطري ده كون باريه نانج دبي انسان داكت هندر ادن حقيقته انسان خلاص هذا دبي اب دبي او دبي كافر ومؤمن يكن يعني شريعته فطري ده تم مخلوقك نقار مخالفته شريعته كو بإرادة بيكتي إنسان أو شيء إرادة ياخذ تعالى شو إنسان جوي مسؤول دقيقة. إجا قوم مروف خدا دور به أو تشتي قلتي بن أمر خدا دنا وانا جي
تقدیر خداش خوش مروف دور دبه یعنی گو دست مروف هب جو گو مالداری گو هب جی او مالداری شو مروف جی لذت ناستینه جبو گو والا بچاوه کی بچاوه دنیای مرود نره چاو حلب کی دل جی خدایه و غايه وارمانج اخرته وفري امتحانيه بچاوه دنیای وقت مرود نره دانا اگر والد بینه ذات مروجه لذت ناستینه عالیه دیجی جبر گو اوانا عبد خدایه او هر تشتی بگو مخلوق خدایه یکی گو خدا ناس نکه خود پی ناد ذوق کرن خود پی ناد استعمال کرن و ذوقی وینا ناده دیسا مثلا جبر وینا مروج تمام حواس و کیف و ذوق دنیای هر دو عالیه دورد که بله وقتا گو مرو خدا را به عشق خدا را به عشق پیغمبر را به دوی ریا پیروز دبه او چق دیسا هر تجمرو دوره يعني هر دو آلیاجی هر تجمرو دوره يعني گو مرو کیا خدا قیمتا آن تنه ذاتا قیمتا دنیای تنه قیمتا گردون مال ملک تنه هر تشتی تفادات کی جبو عشق الهی جبو خدا ته هر تشتی يعني قیمت تنه وقت نقطك آف گو قیمتا دنیای البرچاف تنه به تد بهره جبو عشق خدا جبرنا قلت شغيني دلبرام هرتش جمن دور هم هرن شارينا كيف كده چیا شادن دشت شادن ينكو او لاليه هان چاندن گلك هبون گلك هنا گلك تين لچیا و نوال و دشت هر يكن بله كلام كده يعني اجى حتى تجي خديا بلي تقهره درباسي او ويبو عالمي بو و خوازي جاب عالمي بتشيا وبنوال وبالدار وببراء يعني وانا بهوا دينه حقيقة انسان اگر كو دريا خدا جرا دانيه دوي مقصد داوه جوي مقصد خو نقته نه چیا نه دار نه بر نه تشتك جرا نه خريبه يعني دناوان دا باغ كي هي وك عسكري كي اوردي عسكري ارتشكي محبت كي هي تمام جو خدا هاتنه صنعتكاري تمام خدايه يعني تشكي يعني خريبه مرم نينن يعني ام كيفن چولكي كوبي ريبر وبي يعني إشارة وعلامات داهي أو تيا أو تشولو أو تيا أو نوال جمرة برزيدة بترسناين يعني مرب أنسيت كده نوا مرب وان داهي جمرة برا خريب ناين فقط وقتكو إنسان جوي تشتي دور و پر إنسان هنا جو سياخو جيد ترسن نوشان البيشاون سياوين درتيب بيد ترسن يعني رب العالمين نعمتك يوصل المسلمان كريه قال كوفي معنوياتي قرتبن الدنيا داجي خريبي ناكشينن اللي تشبن هيرن بتشعبين حكمتي ليدن هيرن يعني كبركي حشك ويعني كنت ليدن هريب كيري الجوري نظر اما كبره تشكي باشتي تنه يعني تشكي كمرجي استفاده بكتنه منفعت كي جتنه داملكي آب جيتنا مربجي استفاده بك اما رب العالمين او ياجي بمقصدك تشكيليه داهي مرف نوا مرو ويداجي انسيت كي هي شو خد آيات بيروز دبي يعني او جي ترسا خدا خد خملين انك جواناش ترسا خدا دقندرن بله پرچه دبن يعني او حقيقه تشتغل مرو بشكل وي باغي مرو وي تشتي كارفه وي باغلانتي چه بكن او باغلانتي جي بمعنويات چه دو او ج لا تاين ناي يعني او كو ابيجي بحث يعني او اراده دسي انسان ده وقت که انسان دوی عالی دا عقل خو فراسته خو مشغولیت خود دوی عالی دا چه بکن دوی عالی دا خو یتشترمیش بکن دگیجه که یا نه
يعني لا تاينج مرة في تشتينا أفتح خدا نادا مرة يعني شعبي حكمتكم مرة ببينا لازمكو مرة خجرة حاضر بك هنكي عزقش مرة هذا هنكي عبادة طاعت مرة بك هنكي أو رياكو مرة بجينا خدا دويره دا عزم و إراده کی مرم نشان بده چابا کی غیرت کی مرم نشان بده مرم نفس خو تربیه بکه با نام دستو پیه خو و مرم جی شیطان خو جی باخو و چنگلی خو جی بقتینه و جی خو جی محافظه بکه و ریدا غیرت کی که مرم نشان بده اف انسیت درد که بشه مرویانا یعنی لالا تو این هر کس بیتشتی هیچ ناکه یعنی که جودت سریع دبی چیا شادن عجب چما چیا شادن يعني چیا بلنده يعني تدي انسان چیا بلنده هي اخو بالا انسان دكشينه چیا جي بعبوديته خو شادن دلشانه او عبوديته وان دبا قولوا قليلك لسري وان ودده يعني او شاهيه اخو قولي قليل كان نشان ده چونكي عبد خدي تعالى نه خدي تعالى صنعته خو هنر خو سروان بيكانيه او چیا بشادية خو قولوا كليل جيد بشكبن جبن برفيد بشكبن وسريتيا حقيقة هيبتك تشيا هي شيء يعني الإنسان كو شو برتشيا كي أو تشيا هيبته ده إنسان شو خد تعرض به أو تشيا ده عين وقت ده نظام وانتظام كائنات الدنيا جل سروانة ستون أو يعني تشيا عبودية يعني عبديتية سر بلندن بعبديتية أخو سر بلندن وبلكي إنسان لقرش تشياجي عجزيته ويدرته ورك يعني ديساش دشتو نوازد بيه وشو ساكي يعني هر تشت بعبوديته شاده لازم أن تجي بفيرنجي به أزو صافيم أو مثلا قلت بقالك هبون أو مالكات بقالك هبون قالك هنا قالكتين كلام كون بين شد ورده مثلا يعني قاسي سي وقتات كنت دا نوري يعني دما بوريغو مروفيغو چونه هبون تين وتشت و قاسي ايغو غوفيدا من بيجن قاسي مدكه و قاسي بيشروجت كي راست بليجا شي تيجا بالا مرودكشن لجيا و نوال و دشت هر يكن الجي خونه وك خونه دوغهره يعني باجار تجد بفالاد بتجد بفالاد بت يعني وظيفه خود كن يعني جتين تكبنا امتحان خود دچن ايغو دايم جوار وظيفه دارن ومامورن افدشتو زوزان وچيانه منو كار بشكل لبنره كار بشكل قالك هبون قالك هنا قالك تين بيشيا تداجي قالك انسان هبون قالك روح بار شون تيجي هري نعم تيجي هري مغرور وبوز بلندكو دعوه الهتيه ذكرنا وجيتشون بله ايكو عبوديه ذكرنا وجيتشون ليت شخرا فيتيا بشاهيه اقول كليلك بعبادتك وشاي تويش خرا امثال بقرا از فهمت بله خود جوار زيبه تخوازم نسا كلامك جوا غدار بكن اخ ويلو 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 اخ ويلو ويلو زنما مجمرا راي دليخن باب مليخن جان فداي مالا بشاري سيدون ليخن قنداغي مودول يا العرديخن بشبقة سبير لقولور ديا قرى كليسيخن دوربين بابيجن شملانه بيخن عسكري كمال جران ربي بيخن شوري وان زابط اجي بستين كوبا شوتي للچرخيخن عسكر گننيه چاوي كوزي كلفته وان رنجيكن سري يزباشيو جندر ما بگرن جرجريخ بگرن بر قولور ديا قرى كليسي بدفه بدعوته بموسيقى جوان بستين بعيناته لبوريخن ويلو 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 ازنما اجمرا رايا ندایم بک فیض پاشا قاضی کمال نزانه دگو باجون پیشیا چار کردانه حیرا وررونه لسر تیل و تلغراف اشترا بخونم شجره کردانه امنه کرد امنه چار کردن دبرانه سید خان و علی جانه لدنیای ظلم وان ظلمه کی گرانه هجوم وان سرپشتا هسپانه گلی وان تی مرواج غیبانه هواریات وان تی مرو نزانه ملائکت الاسمان شر وان فنانی شر یزید و مروانه فنانی شر دورا بر قهرمان دیوانه وررونه لسر تیل و تلغراف اشترا بخونم صورت تیل اجی وارد بدم یک بیک مدحید میرانه
رزاك يا قصاص سري ميران توفيق شاغي سياسة شيري سري تيانا قانون محمود زانة عبد الحميد شيري بيقول قرتي دوس علي جانا فسيح محي فنان فلك عوري الرياسي مانا الشيخ باران جوجا ومارا ابو بيجمد خواز قيمة توبانا فيز الابراء بچوكش مراد بين دعوة دولة علي عثمان عبد الباقي فناني تومتيكا سرملانا ايروج بوستان كنت سيداد دمانه یک توفیق و یک سید خان جوردی اماران تیار میران وان هر دو میرکات بردین خدا جان خو فدا دانه علی هلو هر دو دبران هر یک خدان دوزده بوکانه علی فقی سلج دیا خود بوی نبوی کاری و نشانه جار هی المیدان چوک فد دشت دو کج پنجی جان ایرو المیدان انگر ید بیزران ناب من هی هل ندا حیفا کشتی چای مشه شیر بگولی کام باغ سلیمان آخ ویلو 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 از نمایش میرا رای آخ دیدار باد کربس تیلو ربني بقاز قول دكت ملا شبق المليدا شركي تشيبويا لكورتا من ازقري ملا مستفيدا عسكرنا مال ولاية روميدا تمام هالشيان سربرخي مالا والسبي سيدو تورني مالا حج آغا ساعت دودو نيوي شبيدا جدنگي تكبير وسلوات مالا بشاري سيدو تيج ملا مستفيدا حربيدا جاقري تبنگي وان خوش ميرا جي وادد ملا مستفيدا بالقفدد فناني بالقيماسية بحريدا قولور دي دقو توفيق وفيز عبد الحميد وارن تسليم بنازي عفوا ودر خمش درجة اسطنبول دا حيراج شون دا هرم شرع ولدراني تكشان شرع بقولي بريندار بتشاي كوسه داغه دا شرع اورته مدراني تكشان تختي قريازي دي چپه دا شرع پاشيش مخوش كريان منازگري ملا مستفيدا عسكري باب سلحدين كيكي محمرش 35 سوار نازك ونازين سرقاشا زينه غابا چوك بد دوجا تج دنيا دقلنا شون دا هرت مروكي خاين عافيات تجمر لازم لينا ازيرو بالا خود مالا يا باب سلحدين كيكي محمرش خطا شوتي كوراي بچاوي مدور از چبكم رئيس واند ناب دانينا مهين غازاني بو فلكا مقرج مرا بوقت مدخابين اخ ويلو 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 از نماج مرا رايو اخ زبيف كلام شرع سيد وبرازان سيد خاني وسوي سيدو وان ودولتي بشتي سرهلدانا اقري وانا شر دكن چم بن خطي وتين سر خطي جالك شر دكن جالك جاراج هيزين دولتي وهم عفو يدخافين دبيعمي وعفو بكن ورن اجا كيكوتي ودبنو عيدام دكن دي صاد ملا مصطفى دا شركي وهذا الكبه ودبي شري دا كلام سربي شري وان حيله ودك ودولابه هاتي مناندن كلام الرسوية ما أوجي يقول بله خود جوارزي به وانا و كيف خوش كرن وندي سبون ميواني ما براسي ام هاتن داوية برنامه إيروجي ما سه چارين شروع وكر ما دكلام جي كي جودت ودار كر ام كيف خوش بون تشتكي داوية دون بيجن ما مستا يعني سر كلامي تدي ما ده بريج خبر دا ومالا اسبي سيدو سيد خان وتوفيق ميرانتيان بست که یا بیا تشکی فرقلیه افنا بلکه کی سعی جرکش مرا گفت نه جوی یعنی و جدا کلاموی اینکی فرقلی نه بله و خوش چه بو آبی خوش گفت جرازی مالی آبا انشالله دینگه میشه سپاری نخوش بم سری داش ختمیم یعنی حمله بوری نخواز خدا جرازی مالا و نشکنادن اون دی ساعت حتی ویده که و میوانی من بله ام برنامه خوب بگیرین بله تماشاوان عزیز ایرو جم هاتن داویا سرنامه کی ما سه چارین رباعی باف طاهر حمدانی ما شروع وکر رحم رازبنا خدا لسروی و لسرتوی پیشیوانه مبه مد کلام که جودت گهدار کر بو میوانه ما دیسا و هفته جی بخیر کاملا پیشامه هفته پیشامه کیب میوانه ما مبکره بسرنامه دیوان خود بین آسمان دلیوه دینن اما ببینن حتانی برنامه کده حتانی سرنامه کده بمین ده خیر و خوشی ده خیر و خوشی هرتم بلا پهره و به السلام علیکم ورحمة الله وبركاته